Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Ti responsable nga asawa, saan man anasagot ken ni misis na. Ngem sigurado nga isagsaganaan na ti kasapulan ti pamilya na. Tampok ditoy, programa tayo. Kastalatibyan! Nanang, imbaglakit din ta nasangputan ka dito balay. Agluto ak iti kanin mi kan ni tatang mo, ijay bangkag. Ni, agsangsangit kan sa mo, nanang. Naasukan laeng dagiti matak. Gumatang kayo ngamin iti paglutuan nyo, tapno saan ka akakaasi nga agpuyot-puyot akasta. Ni tatang mo namin anon ang naglako iti mula na anateng. Di nakpay maigatangan iti nasaya at apaglutuak. Nanang, adda ibagak ka na kayo. Anya day ta. Tangdanan kayo. Saan kayon amapan ijay bangkag? Aw-awiran nyo to'y anak ko. Anya, ay naglaing kamatan. Taan niya ti aramidam. Mapanak agpariband. Naka-discount ngamin ita. Sigin ananang. Ay, siyak pa'y mati pagaw-awiram. Asino nga ay ti katulungan ni tatang mo nga agbangkag. Oh, 5 gasot. Tangdan nyo. Ay, nagdagsan ti anak mo. Diyak kabaulan nga awitan. Oh, sige, nayuna kun iti 2 gasot. Intugot mo, di gatas, kandaya par na. Una nang, kumpleto amin dito'y bag nga awit ko. Sige, ina ko na. Ur-urayan dakdag iti kadwak nga agpariban. Inururay ka iji bangkag. Mabisbisi na kaon. Kano agaw awirak iti apo ko ta. Adda na panan ni Ana. Ludyak pa'y nag-awid. Ay, mataya kun iti bisin nga gururay iti ibalon mo. Naluto ko, unti ibalon ko kumakan ka. Manggao ka lang nga di tatamangan kan. Kamanganan tanay, nakariingan di ubeng. Nagpigsan tumot nga minti pa nagsaom, iso analukaang. Apay ngay, awan mutla ti pagluganan at tricycle. Ay na, Ana. Ay, data buok mo. Bautin na matantoy ropak. Ay, sorry nana. Jak amo nga da kayo gayam di talikod ak. Ay, amok Karibre banday tabuok mo. Bagay ko nana, nadlaw yo. Kayat mo lang mat nga ipasikat. No kayat yu ti agpariband nana, mapan kayon adda discount aging gainton bigat. Ay, manuti discount nga ay. Ha? Kunakon kat nga interesado kayo. 50% discount. Sa anak nga interesado. Agbibisinak ay. Balasan ka. Sa dinaw, tinagparibandam. Nanang, agyaman na ka. Tainaw awir mo ni baby. Nariban, day tabuok mo. Anya ti makunayo ngay nanang. Bagay ko kadi. Adda aya mo ti saan mo abagay. Nagsilang mo day tasigod anak ang ragabuok mo. Isuday ta ti maaramidan ti riband nanang. Oh, kaya't yumatag pariband. Hadula amen. Dumawat kayo kini tatang iti pagpariband yu. Ay na, ikanak ayamot ni tatang mo. Dayjay pa'y matikunam, ay pirmay anag kuripot. Una, tapno mapadasan nyo mat amariban tabuok yu. Ingka katubaunin di anak mo. Ada ijay kreb. Alaing ka tagawid kayaw. Ayun nanang, agur-urayan nila kay ko. Ne, naggapwam? Napanak nagpariband. O, kita to'y buok ko. Pinagpariband mo, diyentad ko kan kaabonos ko. Italaang mo. Kat no nagadu pa'y ti babayadan tayo. Nagadu ti paggastusan tayo. Pinagpariband mo kit din, tiintad ko kan ka. Idi pa'y lang amin adumaw dawatakin ka. Di nakmat kayak kan. Ay na, awanan. Saanan ang matarimaan dyan kusinang agtagtad. Ay na, dyak la kuman intad kan ka dyan bonus ko. Ay nalakay, saan mo ama ibabawi? Ay na, sinayang mo. Mabayag kamin tumanan nga agbonus. Ot
Bilis na pintasa. Oh. Pimintas ka mat asasawam. Saan mo abagay ti kasta buok tapno mom? Ay na, sayang jay bonus ko. May nakman tulungan ni Bangkag. Tanay, nagaduti imula ta natang. Ay, adaya imbaga kasaan ka atulungan. Kahit papanam ngay. Mapanak la gumatang iti mantika dita kantina. Ay, awan pagpritok iti pamigat ta atuyaw. Darasam nga raw, tanay. Aldawan. Mapan ka man naglakon, Marey. Ay, apay maray. Ada aya makitam asinusuon ko, alaba. Ay, awan nga agpaisuan niya. Hanggang papanam. Pita kam laang mat, day taggamaw. Ay, mapanak man met agpariban maray. Ah. Makiusuak met Agpariban ka iti buok maw. Ay, anya pa'y kumangay ti maipariban no saan abuok. Ay, si kamot maray. Nagpariban di anak ko, idi kalman. Awan, nakitak nga ron iti kalman. Imapalak pa iti buok na. Ay na, nagmayat nga minsi ka. Ay, mapanak man mo't iti ibagbagana. Adda ka no kat discount ijay. Pudno ayang ada discount. Adda ka no. Apay, kayat mo mat maray. Intan aggidantan. Padasin taman mat ti mariban ti buok na. Ay ngam, babakit tamuton, Marey. Kastala ti biyag amaray. Ay basta dalakit di pagparibanta. Day agparibanta. Ay, nakalutukan ba kahit? Manganta na, tamapantay di Bangkag. Mangan kan, lakay. Naisagana kunday takanam. Ay, siyak lang timagan. Adda pa panan mi kan ni kumarik asileng. Ada pa pananyaw. Kano mapantay di Bangkag. Lakay. Nayo naman pa'y day ti kwartak Tapay mo it. Kwa. Mapan kami nga ron agpariband. Bakitan kan. Agpariban ka pa lang. Ne, apay. Adda aya binaketan kan inubingan iti pagpariban. Ay, di mo bagay tikas di buok. Amom ti riband ako nada. Amo ka. Andyan pa nagkungkunam kanyak. Ignorantay. Ala, nayunam nga rodan ti kwartak Ay, awan inayon ka. Apa ada kwarta? Nayunam lang iti 500. Awan kwarta kunak nay. Nayunam, wano saan. Ay, no awang kwartak, awan. Di mo ipilit. Talaga nga awang kwartak. Oh, anya ngay maray. Ay, talon ajip jay limabas. Angam jak pinara ta inururay ka. Kasanaw, saan mo't akayat ang nayunan nila kay ko ti kwartak? Ay, kurang. Marey. Pautangan nakman pa'y laang no ada ekstram dita. Ay, husto-husto laang mat daytoy kwartak. Igatang ko kumapay daytoy itilakok adaeng. Angam, pagpariban ko laang. Aya, Sumaruno kan to laang. winin amare. Takurang mat day ti kwartak. Nakasarita kon di karpintera o mang tarimaan iti kusina yaw, Ray. Ibabawi yon tatang. Apa yung ipabawa eh? Ay, kano si kati nagpabiraw iti nalaing a karpintero amang tarimaan iti kusina yaw. Tako na mga agtadtad. Ginastos mat ni Ana jay kwarta pagpatarimaan mi. Anya, ginastos na. Pinagpariband na. Agap apa kami nga ro daging gaita. Gapulang iti dayta. Ay, kano impaw, aware ni Ana di anak yaw, kani nanang mo idikalman. Pinagpariband na kan inggatang na itibado na tinaduma a kwarta. Uray ni nanang yaw.
Dumaw-dawat kanya kiti pagpariband na. Ngam kunak, gawang kwarta. Ninanang? Agpariband mat? Agbibisin mo't Jak inikan. Uray adda kwarta. Jak ikan. Ay, umay kan tulungan nga agmula dito'y bangkag tatang. Isupay di itangdan mo kanyak. Ay, uwan man. Tanay, awang kadwak. Di naksamo umay tulungan ni nanang yaon. Sapay nagrigat. No, kastoy ngagmay-may saka. Ay namaray, kita umun aday ko nariban abuok ko. Anya ti makunam. Ay, kasta daytan, buok mau? Ay, wan. Imatidog pa'y saan ka day? Nasilang ka nalamuyot. Ayun. Ay, aprosak man. Ay. Sana Nay. mabalain nga aprosan, mare. Apay nga ay. Ay, agpurpor. Kuna jay baklaan ang riban kanya. Aya. Wan, kan imubing matbasit tilangak anya. Nagkunamot kan ka? Ay, katsyak urayak nga ibagam. Ngam di mo matla ibagan. Uwan. Talaga nga imubing ka, mare. Ay, agyaman ak mare. Ay, sika nga ay. Kaano kamot nga agpariban. Bakit, adda ni Ray. Ilak amam taon. Ta dito'y balay amang rabi ay. Na, apay akos ko silapan na mait. Lima gasot lang nga daw dawatakan ka. Di nakpaikan. Na, Diya kaya ti aglutaw? kumurgura ka kanyak. Gapaw, tasan ka kayat ngay kaniti kwarta. Ay, kasta kamot at talaga ngamin kat. Oh. Sipod pa'y idiun-una na nga agasawa ta. Pirme, ti imot mo. Di na kaya't asagutan. Na, ay nabakit. Daytoy titandaanam. Ti responsable nga asawa. Saan man anasagot ka ni misis na, ngam, sigurado nga isagsaganaan na ti kasapulan ti pamilya na. Anya. Tatang, gumurguran samot ni nanang. O nga ron, di na kaya taglutaw. Nangag ko, tatang. Ay na. Gapu ka de, tadi mo inikan iti pagpariband na. Unsa. Isu nga ron adituyak balayo amangan. Tasan kami nga agsarsarita kan ni Ana. Pinagpariband na ngamin jay bonus ko. Ang uray gayam dito eh. Gumurguramat ni nanang. Anyagay nga ron. Duwatan ang aglutaw. Ay katuwanan na, tatang. Agparti tamangki di iti manok. Ay, mapanak agtiliwan. Wan, sikat ti makamaw ngagpilay. Opa, uno kawitan. Si kalata ti makamaw na. Nagaw-awid ka pa'y lang. Saan lakuman? Tandaanam, at dapay labason mo kanyak. Isuasan ka kasta. Ingkaki di tayaan di agtad-tad ijay kusina. No kumasaan mo a pinagpariban jay bonus ko. Natarimaan kumanday ta kusina. Malayos mananday ta kusina. Makaamukan amang linis. Nakitak mata nag-tricycle ni kumpare. Jack amaw no sa dino tinapanan na. Jack man la damdamagan tamaruruda ka talaga. Nagapa kayo? Imot-mot ngamin ita. Para limagasot lang adaw dawatag apang nayon ko iti pagpariban ko kadi nakmat inikan. Ay, amo mare. Jack la kuman nagparpariband. Apay ngay. Ay, kat no awanan jay punak. Saan matan nga agbayad dagiti pinautangak? Ilamlam mangandak matan. Ay, iso matlagayam ang adda kalatan dito'y balayaw. Ay na, mare. Umutang ako kumakan ka. No ada kwartam. Na, pagalakay. Nilakay ko ti adda kwarta na. Ngam na imot, mari. Pirmay, ti imot na. Ay,
Aya, ay, inununak lakuman nga inreserba dya pagpuunak. Ita, ay awanan. Ay kasanuak pa yan na makalako. Sana bali at nakariban ka, Maite. Wala, ang kasano ngayon ti pagbiyagan may. Sapay agmin maintenance nila kay ko. Day itan tidakas na, Mare. Ay, makapasangit man ang daytoy dalikan. Makauman. Hey! Maksok! Luto-luto kan ba kahit? Naa, anya day ta nakakarton nga awit mo. Kajay pagpagatang mo paglutuan Gimatang akmeten iti tangkay. Ay, iso tinapan mo ginatang ijay ile? Ewan. Inggatangan kan, tapnusan kan nga greklamo. Kunaklakit din no awan bibiyang mo kanyak nga asawa. Nagkunamat kang ka. Ingkag pariban. Ay, sanay. Igatang laangan iti kasapulan, diti kusina, lakay. Gumurgura kan samay. Apay ay ngagpapintas ka pay lang. Ure man kuso-kuso da itabuok mo kaslagaramay. Adi mo pa'y masagay sa'y numaminsan. Napintas ka lata para kanyak. Uray kadaya, nagadun ngayon bagam, lakay. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw, iti pagsasao ako nana. Ti responsable nga asawa, saan man anasagot ken ni misis na. Ngem sigurado nga isagsaganaan na ti kasapulan ti pamilya na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.